Please Student Social Freshers Meet के प्रमाणपन हर घर तिरंगा पचाई में देंग पंसी समिलांग सोलोंग होम ट्रक स्कूल चे पैंगरूम से आर्मुचे जेंग पा दोपन Observation of Complementary Feeding Week Pathe PNC Rongkimi Circle Anganwadi Klembang Phiatum Anchingrum si make dengpa Kardom Nilibirta Thanbang Pisami Hempiteron Pi Aprang si Biswanath Karbi Life ke Langwera Raddo Anaphan Kardom Pajeriglo Kardom Tangte Pinya Abirta Lenon ang tonpen Arjuponik Sina Ingdeng Please Student Social Freshers Meet के प्रमाणपन लाखाइंग कोई रफो निलिप एमबीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार लोचो के होला हायर सेकेंडरी स्कूल अलोंग इंगडेंग प्लीज स्टूडेंट सोशल फ्रेशर्स मीट के प्रमाणपन Bangso Mayalong Alhisar Puaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Education in Charge Richard Tog Bichetongdut Anperta Longmirjeng College Principal Bivison Rongpi Social Worker Khogen Terang Nilip Sports Association Meipu Winson Ronghang Nilip Sports Association Kongchun Bang Noah Phangcho KCS Zonal Committee Meipu Suresh Tiso KSA Chokihola Branch Bidisar Chesongkiri Ingtiatum Chetongdut Mayalong Alhisar po EM Richard Tog Bipen Loke Charlie ko po ana kinang sod ma po alam hey hui ke Charlie au sumara tumapan than pa Jeremy pon Anperta Chokihola Higher Secondary School Principal Dr. Ronjit Ronghangpen Loke Charlie ahemalong akinang sod hey hui sai ke padeng ponji aphan pinpura lo EM Richard Tog biawri deng pa Jerpon Principal Dr. Ronjit Ronghangpen ke pachinia tengke Loki Charlie aphai ke Chokihola Higher Secondary School along non ong ke Charlie au sumara phaya bangke nang bad bomlo lapen Higher Secondary ang denga bangke ke damtang ningkan plita ke pass percentage ke pharo isi mate 100% sai dela bonta isi ningduk me mialama bangke Higher Secondary ke Charlie au sumara phan classroom ave lapen penang an infrastructure asai ke claim ponangji dolang pusi Principal Dr. Ronghangpen pachini pon Chokihola Higher Secondary School along Kinangji Anasai ke Klem Ponji Aphan EM Richard Tog Bipen non Kewangji Arnia Hood Budget Selam Ponsi Kinangji Anasai Klem Pon Popusi Lamchak Pitekang Karbi Anglong Chokihola Pen Anilson Rongpa Report Biswanath Karbi Live Tangte nona dunthua Abirta le nonang tonpen Arjuponik tha India Prime Minister Narendra Modi ka pin khat pona tengpen har ghar tiranga pachai mek deng ponsi samilang solong home truck school che pangrom si armuche jeng pa dopon Lakha Krepli Korkanti constituency arlo samilang solong home truck school che pangrom si har ghar tiranga pathe pipen patumi pai pai chekloni phai krege thom arni ada por phai troxy pen armuche jeng pa dopon La Swalong Samilangso Police Station OC Kragen Bora Chetongdut Lapen Samilangso Cluster CRC in charge Wilson Terang Lapen Samilangso TGC Mei Bura Singh Ronghang Lapen Kongchun Bang Rajesh Kramsa Tum Chetongdun si Japon India Prime Minister Narendra Modi ka pin khadating ben pachetondun si Prabhat Ferry ingdeng troxike prapho India Independence Day katalona jai mek deng ponlo Bharat Mata ki jai Vande Mataram har ghar tiranga pu hang taramsi ongdung bang Bharat troxi so silo Charlie Klimso maratum armuche jenga sai Samilangso English High School Pathu aklam along pencheng ponsi Samilangso Police Station along anpale dampen puthot chewang thulo Bangso jai megalong tong sekot pen Samilangso Town Committee a hin pen lo Charlie Klimso marmati students atuma phan ningi me pen kichunalang kerondun Lasonsi School amen lake Samilangso English High School Sangthia English LP School Samilangso English LP School Thanapung English LP School St. Francis DSCC English High School Chirilangso English LP School
Lapu Samilangso High School Headmaster pen kaning jepon ke. Along tin a school along ta labang so asai ki cheklem pon replo. Lanchot kali. Adontin abang putin sitame ingdeng troxike brapho Independence Day katalon jiaphan niphai krep ho arni abang ke India alama mate flag chetar dun repsi methanga de long rikacharai komang thek chepaklang dunang poputa pachinipon. Karbi ang long them thakhat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Niphai kreke thom arni manai terang arong asar babu terang ahemalong. Observation of Complementary Feeding Week pathe PNC Rongkimi Circle Anganwadi Klembang Phiatum Anchingrum si make dengpon. Niphai kreke thom arni manai terang arong along Rongkimi Circle Anganwadi Klembang Phiatum Anchingrum si Osumara phan alin kilin Rikar samlapen areng angse se atuma phan kecho kijun nangjiaron Osumar thiya phan chulang kepi kelana aron hai hoiche thanpon. Bangso melong Independence Day mate non ke bangji niphai krep ho pharman sita Indian National Flag mate lama ka chita repji aphan hai hoisi ta chithan chimumpon. Anganwadi Center mate AWC along koson si ke claim ke damma pura Rongkimi Circle kelang abang Supervisor Rinu terang pisita kelang chari jiphan pura adimaklong anang humbidullo. Lapen melong Asha LP School thanbang philapen medical staff atum sita bangso melong chetongdu. Kedam tanga hut ke claim lapen non iprang ke claim ji koson si sai hempenang ke toya sai anpachun dun thek bomji mapura lahai hui alam sita Anganwadi klembang phiatum an chethan chimumpon. Kriketom arni nilitum Independence Day pen pachiton dun si litum Rongkimi Anganwadi Circle atum setame manai terang santara long chingrum si observation of Complementary Feeding Week program pen pachiton dun lo lasi usumara tuma phan kisri pen danglok kipachu nang jia hormuason nilitum chingrum pen usumara aphan pipa jirpono laso prangke nilitum methang center Anganwadi center ro situm chiklem pono stame pini tarik cricket hamarni ke combine isia center long chingrum si nilitum labang so ajai mek dem pono lasi kidam tanga ningkan sedami itu mason siklem pono lasi non itu ma prangke bang jelang anstame nitum office pen PC ki claim nang sima bu labang so teng nitum mate pek pin pen chiklem dum pono. Karbi anglong manjapen Momita Timungpi report Biswanath Karbi live. Tangte pinya Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thula pen dome thakmi.